Group we are from Hunukane Ga Traditional Council. Nananom bi enono. Omuna Ga Mantse ba omudi enimu Hunukane group. Omo eye mariwa ya omunyina de fufutuma aye won ho. Kura enesi wo mutiri so no mama mpamu. Ena afei Opemsuo TV ahefo sabre yeda so ewa hanomo Ga Mantse ahemfie Mantse ena wadru hei onene dom adru ha said ye yura otumfo say to baby on 25 years Ga Mantse bedi be na wotwemienu okumase Asantehene na ohye ga man eni onyam na obesra yura no sabepe na Asantehene so ebesra ninu akuma Ga Mantse ni takite ko churu ya otoso mienu ne ti ase nam ena de ba no wo hwe animu a wa kyerɛ ho Ga Mantse ne ka no ubehu osono ya aboa bi gina ne so aboa na Ose osunu kuntan adoa ne pani enti Ga Mantse ka no watwero animu number ne ye Ga Mantse ena osono a adoa esi ne so ana ogia ne so enso ewa animu efe papa Ga Mantse eteneti ase na mu ena fonton from so edinachi Ga Mantse ni teko takichu ya otoso mienu wato safa eru Asantehene otumfo se to babio enti Ga Mantse adu hei enti ni takiteko churu ya otoso mienu ena yebie nigeti sabre enche ni takiteko churu otoso mienu obesi form wasi form Ga Mantse ni takiteko churu otoso mienu ena wasi form no onunti ena Asantehene otumfo say tutu ababio onunti na otumfo eba onunti sabre Ga Mantse Opemsuo TV ayafo say Ga Mantse wasi from nananom eye nyankama de kakra bi ewo ho ansana omo amana banti oba enche obeba wasi from kama ni takiteko churu otoso mienu Ga Mantse ono enadru hei nanano moya mana efe moya de nyame enhiramu bebrebebe sabre ni papi aba jumedie yase Ga Mantse abedri enche Asantehene wote kokoso kuntun kantan boho wo hwe ne che no a ehye no a mahu se osono
adoa gyina n'akyi ɛna masa hunu nsafo mienu a wayɛ ne sɛ asɛnua ɛnɛ yɛbɛkyerɛ mu ama mo tie abrepam yɛnya nananom a Sabre Ga Mantse na ese no na ye betire mu no Ga Mantse no de wo di Ga Mantse nim ne che no authority and na etira mo say onu ana ye obenpon e wo nkranko enti eche no a ehye de odi nanim a eye safo a yakro so no na wo so no a do agina na chi no e kire sen oso no kire say usukra usua just because yes e wo oso no top no ni yo de wo oso no top there which is usukra usa that say Sabre Ga Mantse wasi fomu a oba na sade nipa epu ehia no enye agrokra eba besra no nenti ene nam so ama enipa epu aba hasa Sabre Ga Mantse ni keko takichu otoso mienu wasi efrene kai Rolls Royce mu Thank you very much. Friends from the media and all our war drummers and musketeers, please clear the inner perimeter. Thank you very much. Opemsuo TV ahwefo mugusu amoshe live Mantse Palace Mantse ahemfie na yawo wo hwe Opemsuo TV ewo YouTube wo hwe Opemsuo TV ewo Facebook wo hwe utie Opemsuo Radio ewo Mantse ahemfie a aha eye kin tek We will have to clear the area completely. Thank you very much. Once again, immediately the car, Mantse, take the seat. We will clear the seat. Thank you all very much. Would also like to inform all of you that we're live on the Chinese channel and also on the Joint Live channel and the UCB channels as well. This is the historic visit of Otumfuo second to the Ga State, hosted by the King of the Ga State, King Otumfuo the second. Yo, what's up,
Today we welcome him, and today we pay our due respects to him. This is a true moment of history. This is a true moment of love and togetherness.